Dam daram, dam daram dam, dam 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 dam, dam daram dam, dam dam. Dober dan iz ljubljanskega studia 137, to je Kinotožje. Indiana Jones 4 je tu, juhuhu. This is the second time I've had to reclaim my property from you. That belongs in a museum. So do you. Throw him over the side. V predzadnjem delu je Indiju plenilec artefaktov zabrusil, da sodi v muzej. In le kaj bi mu lahko danes rekel po 19 letih? Le kaj si misli sam Indiana Jones oziroma 65-letni Harrison Ford, da svojega klobuka ne in ne obesi na klin? This ain't gonna be easy. Not as easy as it used to be. Vse, ki ga še niso videli, bo zanimalo tole, da novi Indi ne smrdi. Nikakor pa tudi ni boljši od ostalih v seriji, pravzaprav je mogoče malo slabši. V njem je vsega preveč, to je največji minus, avtorji so ga napolnili z vsem mogočim od... No, zgodbe ne gre izdati. Povejmo le, da je par stvari too much še za vesolje Indiane Jonesa. Preveč igračarski je novi Indi, da bi starejše oboževalce resnično zadovoljil. Nedolžnim pa se mora žal zdeti kot vsaka druga spodobna kinozabava. A ni škoda, da niso serije zaokrožili s kako minimalko v stilu lova za izgubljenim zakladom? Kar se tiče postaranega Harrisona Forda, pa tole. Svojih let ne skrije. Ko stoji, je enako postaven kot prej. Ko pa gre v gibanje, gre bolj počasi in malo sključeno. Prej je imel deškosti in igrivosti na galone, zdaj je tega manj. Še vedno pa je odvisen od terenskega dela, brez skrbi. Call this archaeology? Get out of there, Dad! Poskusimo odgovoriti na glavno vprašanje. Zakaj je Indiana Jones tako privlačen? Ali ne mara ne zato, ker ima oboje, ker je akademik, znanstvenik in je arheolog, terenski vodja, ker je razgledan bolj od Herodota in je pri sapi kot Rambo, oziroma ker ima po eni strani prav, po drugi je pa še vesel. I was thinking about all the great things I can do, and obviously one of the subjects that came up was to do it in outer space and do it sort of like Flash Gordon, and the other idea I had at the same time was really to do it about an archaeologist who goes around finding ancient artifacts that have sort of a supernatural flavor to them. And both of them would be kind of a serial, non-stop action kind of adventure. I decided to really go with the space idea, and I put the archaeologist on the shelf to gather dust. Then I connected with... K uspehu Indiane Jonesa seveda dosti prispeva Harrison Ford v svoji življenjski vlogi, ki mu je napisana na kožo bolje od vseh drugih skupaj. Kmalu bi bilo drugače. Kmalu bi za Indija izbrali nekoga drugega, saj George Lucas sprva s Harrisonom Fordom ni hotel imeti tega, kar je imel Martin Scorsese z Bobjem De Nirom. Hello, Martin. Look, I did what I did. I don't expect you to be happy about it. But maybe it can do us both some good. Why start Just now? shut up. Shut up and listen to me. Now, I need that piece your father had. Indy 4 je torej naposled v kinu. Ne gre pa pozabiti na prve 3 dele, ker so prima doživetja še ob ponovnih ogledih. Za konec si poglejmo 3 prizore iz prvotne serije. Zgodbe novega Indija ne gre izdajati. Prvič zato, ker nimamo kopije, da bi kaj pokazali, predvsem pa je to film presenečen in film zabave in nič drugega. Vendarle, ali je to največ, kar lahko Spielberg in Lucas še data od sebe? Vsekakor bosta blagajne napolnila kot že dolgo nič. Iz ljubljanskega studia 137, to je bilo Kinotožje.
V prvem delu, lovu za izgubljenim zakladom, gre Indy na začetku v Himalajo po babo. Hello, Marion. Indiana Jones. Always knew someday you'd come walking back through my door. I never doubted that. Something made it inevitable. So what are you doing here in Nepal? I need one of the pieces your father collected. I learned to hate you in the last 10 years. I never meant to hurt you. I was a child. I was in love. It was wrong and you knew it. You knew what you were doing. Now I do. This is my place. Get out! Na Indija preti nevarnost od začetka do konca, tako da so že itak dolge akcijske sekvence povezane v neprekinjen tobogan. Brez besed. Can't find Mr. Jones, Captain. I've looked everywhere. He's got to be here somewhere. Look again. I found him. Where? There. Dam da dam, dam da dam dam, dam da dam dam dam, dam da dam dam, dam da dam, didween up, didween up, didween up.